Dobrodošli. Ja sam Marija Ranković, a ovo je meditacija za privlačenje idealnog partnera. Zauzmite udoban položaj, sedeći ili ležeći, i polako počinjemo. Udahni duboko i izdahni svu nakupljenu težinu. Sada još jedan udah i izdah. I dok čuješ moj glas, osjećaš strujanje vazduha u svojim plućima i toplotu koja se lagano širi tvojim telom. Lagano počinješ da se izdižeš na visinu. Kao da se moliš ili meditiraš. I tako malo po malo se izdižeš od mesta na kom si bila i stižeš na visinu od nekih 100 metara. Sada osjećaš svetlost na svom licu, a možda i potrebu da duboko udahneš. Primeti kako ti bela svetlost ulazi kroz teme i kako ulazi u tvoje oči i ispira sve momente u kojima si videla i doživjela tužne scene. Sada prolazi kroz tvoje uši i čisti sve ružne reči. Sve što ti je ikad rečeno i što si čula, a što je umanjilo ljubav u tebi. Sada se spušta kroz tvoje grlo i topi sve blokade koje su te sprečavale da izgovoriš pravu stvar u pravom momentu, kada je trebalo da izgovoriš svoju istinu o ljubavi. Sada polako ispunjava grudni koš i oslobađa te svega što je sprečavalo da istinski osjećaš i primiš ljubav. Sada se spušta u pleksus i otklanje sve što se u njemu nalazi. Polako prolazi kroz stomak i kukove, sa slobom otklanjajući sve što te je sprečavalo da se pokreneš i kreneš ka ljubavi. Sada divna čarobna svetlost prolazi kroz noge i kolena, odnoseći sa sobom sve strahove, i kroz stopala se kreće pravo ka središtu planete Zemlje, koja u svom jezgru transformiše ovu energiju. I tako sjajnu i prečišćenu vraća je nazad. Prolazi brzo kroz tvoja stopala, kroz noge, kukove, pleksus, grudi, izbija kroz teme i odjednom primećuješ kako si povezana sa obe strane svetlošću. I sada, tako povezana sa svetlošću, vidiš zlatnu loptu koja se iz tvog srca širi i postaje jako, jako velika. Sa tim sjajem u središtu svog tela odlaziš u predele u kojima se osjećaš srećno i zadovoljna. I na drugom kraju vidiš ogledalo. I kada mu priđeš, u odrazu vidiš divnu sliku. U odrazu vidiš sebe i svog idealnog partnera. Kako uživate, razmenjujete nežnosti, putujete i vidiš kako ste srećni. U odrazu vidiš sve što si oduvek željela da vidiš i da živiš. U jednom momentu odlučuješ da uđeš u ogledalo i sada počinješ da živiš svoju viziju, istinski. Sada živiš to da ste vas dvoje zajedno srećni i zadovoljni. I primeti sada kako se osjećaš. Dozvoli toj emociji da prođe kroz celo tvoje telo. I zapamti je. Neka svaka ćelija tvog tela zapamti tu emociju ljubavi. I sada malo uživaj u tom momentu. Sve dok ne dođe moment kada želiš da se vratiš unazad. Sada se i tvoj idealni partner vraća sa tobom i dolazi u ovu realnost. Jer ti sada shvataš ono što si možda i pre znala, a to je da sve što ti želiš zapravo želi i tebe. I sve ka čemu se ti krećeš, kreće se ka tebi. I sada
Tvoj partner želi da ti kaže nešto što je dugo želeo da ti kaže. Poslušaj šta ima. I zapamti te reči. I sada primeti kako se ova zlatna lopta smanjuje i sa sačuvanim sećanjem na doživljeno iskustvo polako se vraća u tvoje srce. I bit će uvek tu kada god da ti zatreba pomoć. Ako u nekom momentu osjetiš nešto što te odvraća od prave tebe i od prave ljubavi, slobodno pošalji zlatnu loptu da tu blokadu istopi. Evo, zapitaj sada svoje telo, da li se možda neki deo buni protiv toga da ti živiš pravu ljubav, da doživiš vezu kakvu zaslužuješ. Oslušni svoje telo. Može se pojaviti u nekom delu pritisak ili blagi bol ili bilo kakva slična senzacija. A sada u taj deo, kako bi mu pomogla, pošalji zlatnu loptu i zamoli je da istopi tu blokadu, da te oslobodi. I primećuješ kako ona tamo odlazi i sve to što je bilo nakupljeno u tom mestu se lagano topi i nestaje. I ponovo loptu vraćaš na sigurno mesto u svoje srce. Sada polako udahni duboko i osjeti svežinu vazduha koji te nekako navodi da još jednom udahneš i osjećaš potrebu da otvoriš svoje oči. I sada sa trećim udahom udišeš čistu svežu energiju koja ti otvara oči i čini da se osjećaš fantastično. I sada zajedno sa ovim osjećanjem nastavi u novi dan ili ako slušaš ovu meditaciju uveče pred spavanje, lagano se opuštaš sve više i više i toneš u divne isceljujuće snove.